Markova animacija. Možda mi je mobitel ostao kod dede. Netko te zove. Edo, mi je možda kod tebe ostao mobitel? Ne, zašto si ga izgubio? Da, već ga dugo tražim. Koliko dugo? Punih 30 sekundi. Samo. Pa baš si skroman, znaš? Dobro, si pogledao ispod kreveta? Ne. Pero? Edo, Pero je. Na kaj me zoveš? Pa na Edo! Pero! Što radite, a da me ne čujete? I onda sam kraftao dijamantni kramp. Reći ćeš mi u bolnici. U bolnici. Biće dobro, strgao je samo 2 ruke. Što se desilo? Strgao si je ruke. Ne to, zašto si došao? A, to. A što si ti misli? Tako se vratio. Ko je to? Moj zli brat kojeg smo jedva zaustavili. Pero, moramo ići. Edo, ozlijeđen sam. Ozlijeđen budeš kasnije, idemo ga zaustaviti. Ne moramo, došao je do nas. Mama, stoji neki čovječuljak. Idemo ga skrapiti. Ako se mislite tuče, zamolio bi vas da izađete van. I uzmete ovo. Hvala. Ajmo, Pero. Idemo. Gle, moj mlađi brat me ponovo želi zaustaviti. Kako ti obitelj imaš? Mi smo poluvanzemaljici, mama nam je vanzemaljac, a tata čovjek. Ja sam uvijek bio bolji od svemu, pa se sad želio sve. Ne baš u svemu, kad si ti bio ovako brzo popularan. Ružna crna figura prijeti ružnoj bijeloj figuri. Hej! Stoj, ili pucamo. Ajde Mirko. Zar sam ja sad? Ne znam, piše žandar 2. Ko piše ove scenarije? Već je otišao. Došli smo te zaustaviti. Što mi čovjek može napraviti? Ovo sam radio prije. Sad mi bilo dosta. Da te vidim. Samo naprijed. Krešo. Ne čuje me, Pero, pomakni se. Krešo, zar nisi ti jak ili nešto? Ruke su mi zacijedile. Mogu ga uništiti, ali bi slučajno mogao i vas. Pa što odmah ne kažeš? Dođi, Edo. Kaj je to? Krešobran. Hej! Evo, na sigurnom smo. Što ćeš sad? Sad si gotov. Čime se bavite? Kradem kuruzu po zakonima. To je to? Da. Hvala što sam nas spasio. Nema na čemu, koštat ćete samo 100 evra. To je to za ovu epizodu, kada dođemo do 50 preplatnika počinjem raditi novu.